ole masain thir tu te kalolom le vek chuwa tu tuma chuanin longtlai district a mo thil rap thlak tak thleng khami chungchanga khanin poi khoi tu afa te pathum pawngsual tu kha kumsom ni chuang tang tur khanin kotin mo thuthlunga siama chumi chungchang te phu kan en chho do na rap thlak khop mai hei hi mani fashin mani thisen nge mai bo kha pawngsual tlat mai ne hei kan en chiang do na chiang le zolin kan bi do na kumsom ni chuang mo zel tang tur khanin an shem ania hei rap thlak le ne hengpon ni second sai tawn lawang kan bi chiang chho le do ra ne Longtlai district at Cheng Fanu te Pathum Khwai Khem Chin tu chu in khan Puwan Lal En Moya district and sessions judge Lunglei judicial district le special judge Pawngsual ni Pawngsual ek hnuaya thiam lo chantira kumsom ni pakhat tang tu le Cheng Sing khat choi turin na shem kumsang ni somni pani August nilia chuan Longtlai district kho pakhata nu pakhat chuan Longtlai police station a FIR thelutin amale afapa kumsom palimi chu apasal chuan kuthlak in avo thin ti asoya asoi zel dana chuan apasal hian afanu te pathum kumsom pani mi kumsom mi le kumsari mi te chu kumsang ni somni khan a khoi khem ti soin kumsang ni somni pani April tha a damdoi in a om hlanin alo khoi khem nun le ti asoya police te chu atul anga malaturin angin ani ti chuan Longtlai police station a case zialu ni in kumtling lo Pawngsual thu boy section 6 of Pokso Act le mi vo thu boy section 506 of IPC le kumsom poruk noi lam Pawngsual thu boy section 376 clause 3 of IPC te zialu anita a thilthleng hi child welfare committee CWC Longtlai le special judge Pokso Saiha te shiltel ngal ania thilti sol tu hi manni in victim te po hi district civil hospital Longtlai a shroi ania medical officer chuan medical examination alo tingal boka section 164 CRPC mangin an thusoi record ani boka ti chuan an pa ber chu an pu ne section ate hian thil ati sol nge nia hriat ani awangin court ma a achung thu rel tura shroi anita ani Tuntrum case a hian victim te chui chua theina thil reng ming veng ming khoming le thil dangte thup vek angai awangin minglem kan ron vo chop dona mizo tong chon an mingmil pui kan lo vo pal hlau a hlau ma wangin sap ming vek kan ron pedon ani pa ber tu nar soi lai kha poi mo khop ma ya ka lo zep zuaya mo hete ang chi Pawngso ang chi a phechoni Pawngso case kan tiang chi a phechonin film porongai khom moi amaro chu tu poni se mo thul thil ti sual tu Pawngsual tu poi khoi tu na kha chu au na pa poni ro se apa poni ro se mo thu dik chu ron lang chuak thau thawani ti hi kan mu chiang viawin ka hria heng poni se minglem khatien vuwa kha an ti tur dik tak an ti lai kha ka ron se lokane Devita kan ti anga nu ber hi Rebecca kan ti thung anga an Fanu te pathum hi an upaddanin dotin Christy Maggie le NGE te kan ti don ani hei he thil thlen na mun hi loi Longtlai district a khoi lai tak nge khachu hriat theilawa mun khachu Longtlai district ania ti chuanin video title a khanin pu devita ka ron ti po kha ming tak tak ani lawa ma ro chu kan hriat thiam zual le theinan pu devita ti ming kha title a han ka ron dania engpo ni se a ming tak tak chu ni lawa a ming tak tak an lo ti chhuwa chuanin no pangte kha kumtling lo an ni sia apa ming tak tak lo man mangta se tu te amoni ten engtin tin amoni afate thleng khanin an lo wa chui chok theini chu wang chuanin an ming tak tak man chi ni lawa I kumtling lo hi dan hian in a hum hal mani chu wang chuan apa ming po kha ming lem vo in pu devita tin a phuata ni court chuan thil ti sol tu chu an pu na te apom le pom lo azota apom lo thu in a changa ti chuan court chuan thu hre tu te a kota ani thu hre tu pakhat na pi Rebecca hi victim pathum te nu le thil ti sol tu nu pui ania an nu pa hian kumsang ni pasaria anin neya
David hi an chhung ko ei zong tu ber ania a soidan chuan victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhat February ni soma apianga adot tu megi hi sangni som pathum July ni som pasaria apianga victim no pangber NG hi sangni som panga June ni som panga apiang bok ani victim sangni le som panga no pangber kha pianga chuan he thil thlen hun lai hi ni kum masalok kum sangni le som ni pani nia chutia ni chuanin ano pangber Pawngsual lai borvel pokhanin no pangber kha kum som pasari kum sari borvel ti nani rap thak tak zet tim upaber Christy hi kum thum mi lek ani lain apa nen sex an man thu asoya anu hian mak ati hlea apa kum thum le ka Fanu upaber kha alo khwai khem ton salahan zo chen chuan Christy chu alano pan ema wangin thil om se nei lo asoi mai ni in lo soi ve thunga han ngai to chiangila kum thum mi chu tuna ifa emo inaw mo kha ika sene mo kum thum mi din hon chu han mit tha ta la khati ngani lai khana pana khoi khema Pawngsual ani bon kho mera thak tak zet Mizoram chunga po hianin thil hi thleng bon viau ani tun ma thleng ngai lo kan ti lo om pui ta kha thleng zut renga ni to rap thak viau to ni heng po ni se Real sangni somnia chuan David le Rebecca ate nu pa chu anin hniala David hian an pui hi kut athlaka ti chuan Rebecca chu anu le pa in lama tlanin kar ni vel awachama alo le hnu chuan nikhat chu victim upaber dot Maggie le Christy te chu in hawin Maggie chuan a u chu apanin an mudun ti asoi chu awashepa mak ati ema Rebecca I chuan afanu Maggie chu azot chiangta ani chuan apa in a u amut puilai chu amit ngeya a mu thu alo hrilta ti chuan Christy chu azot vele ani po chuan apa in amut pui thin thu alo hril vele ta ani Rebecca I chuan afa te chu anthil ti sola wangin meidila an tlak tur thu ashila heta hian Maggie le NG te chuan apa in amut pui thin thu soin anin pong ta ve ani April sangni somni pahnia chuan an nu pa chu anin haule ta Rebecca chu anu le pa in lama atlan le thlani vel awa oma alo le chuan afa pa upaber chu adam lowa longtlaya in enkol turin Rebecca hian akalpuya kar khatvel an wachama in lama an lo le chuan afa te hian apa in amut pui thu an lo hril le ta ani ti chuan Rebecca hian nula fel tak pakhat chu thilom zia hrilin engtiam malak chi nge ti in aberona chu nula chuan CWC lama kalpui turin thuron alopea ti chuan afa te pathum chu CWC longtlaya kalpuin CWC kai hroina hnuai hian longtlai district hospital victim pathum te chu medical examination nei annita medical officer chuan Pawngsual ngei anni ti chu alo hrilta ani ti chuan CWC ho tu tenen chuan in ron khomin FIR an theluta police te hena chuan Christy child dedication certificate le Maggie le NG birth certificate te chu an thelut boka lelam ukil zona changin afa te Pawngsual an ni thu hi April le June sangni somni pani khan shema se August sangni somni pania FIR a thelu chau ti chu apoma apasal nen anin thena wangin dotin apasal chu apu ani mayem ti chu pha in apasal nen anin then lo thu asoi bok ani thushatu panina victim zinga upaber Christy hi sangni som pakhata apianga David chu apa ani thu asoya tuna hian Paul thum azirmeka longtlaya hom pakhata a unaw te pani Maggie le NG tenen anom mek thu asoya an unaw hi an vain som ania ama hi upat lama parukna ania an unaw zinga hian anu famasa pali te po chhertel anni asoidan chuan apa hian voi engemazat amut puya apa ser amu thute apa hian sex aman pui ngeya na ati thute asoya thil thlen hun hi zan ni in anu lepa in hawanga anu ombo hlan ani thu asoya apa chuan he thil hi tuma hrillo tura vowin asoi chok ani vai chuan tha avo thu asoi bokani apa hian anu hi avothina chemte ten tha atum thina anu hnena hian apa in amut pui thin hei kan ngai thak tui karinga khami kara lo tong ve sek kha in thlashunom ka te ni lo seng chuan in tlar tina khanin ron soibel tur ka nei ni
amaro chu ka in zoom zela tunami bi ka rohi chu kan soilo kanga kha apa khanin anu kha kuta thlak thina chem te ten tha avo thina tia kha hei he pa pudevi tatimeng o ming lema vuang khanin I thil makani shan lo gan ti te anga tan kha chuan he ta mi pa ngai dawin anu pui kut lo thlakin tual tha te chuan vo se chu pa chuan in anu pui chu tiang zona ti thin mole amma kanyo kan tiang amaro chu pudevi ta ero hi chuan thil mak shan ani lo a chan chu a fa te chunga a thil ti kha arap thlak em awang khan ole chiang via soya ti chuan anu chuan police ne na ashil ti soin apa in amut pui nung ber chu anu le a u te longtaya damdo in anom hlana thil thleng ani thu asoi bokani voi khat chu anaw megi ne anin hawa anaw chuan apa ne nan mudun thu chu anu hne na asoi tur thu soin anaw chuan anu chu ashilta ani atia lelam okil zona zana athim em awangin apa ser chu a mulo ti te a u naw ten apa in amut pui ti an thelo ti te anu in bialpa ani ti te homa en kol tu ten soitura an thrilang ang a soi ti tele apa in apong solo ti te chu awa in apom lo vek ani thushatu pathum na hi victim upaber dot megi ani a pol thum azir meka a soidan chon apa hian voi enge mazat sex a man puya thil thlen hun hi anu omlo hlan ni in chuna te zana te ani thu a soya apa hian soi chok mi lo turin le asoi chho vai chuan atha tur thu in avo ti asoi bok ani lelam okil zona apa chu ni tinin a chuak ti te anu in soi turanga a hrilapiang asoi ti te apa in apong sual lo ti te chu apom lowa thushatu palina hi victim no pangber ng ania pol khat zirlai ania asoi dan chuan a u nauten tv an en hlanin apa hian khoma sex a man puya na ati hle ti asoya thil thlen lai hian anu a om lo ti asoi bok lelam ukil zona apa in apong sual ti chu anu in soitura ati awanga soyani ti te apa in apong sual lo ti te apa in sex a man pui lo ti te apa in a una nu te pani sex a man pui lo ti te chu awa in apom lo vek bok ani thushatu pangana hi district child protection unit longtlaya protection officer ania ani hian victim te hi longtlai police station a shoin case ayo hna an baptisma certificate le birth certificate original te a theluta a photocopy chu case record da in original certificate chu alale le ti asoya thushatu pasare na hi longtlai district hospital a medical officer ania victim pathum te hi meche police in abula aron shroin medical examination alotia abula anu soidan chuan afa te hi anin hawa eta tang hian apa in afa te amut pui thin ti chu an soi choka ti chuan afa te chu amal malin azot fiata a ta chuan afa te pathum chu apa hian voitam tak sex alo man pui thin ti a hriat chho thu asoya medical officer chuan victim te pathum hi endikin an pathum hian an haimen chu a thler veka a thler na hi a reito in a tharlam lo vek ania an haimen thler ti lo chu an serpul vela liam dang mu ani lo thung ani thushatu pakona hi case io ania meche police officer anom lo awangin case hi akuta da ania korta thelu ani ma a case chin felngai omzong zong te chu ani hian akhai khomvek ani anh poni se kan ngai thak chun zom le main hetiang thil rap thak lu tuka hianin mo police lampang case io kan ti te le heta doctor kan tiang chi te khatiang chi sarkari na apom bik mo thu nei tu te police lampang te na an pom bik ang chi te midik mi huai sen an lo ni thrin hi wa nei thak thei khop maya hetiang chi vek hi ni sela mo dik na ngai na mi heta mi hausan ne mo mi ra then ne mo an dik na hai chu pui du mi khatiang ang mi huai sen kha police jinga te po hianin tam tak mo han om fur zel sela thamon thak dor ane tuna hanaron soi chiang khop maya an kum zat te po thil ton lai an kum zat te han ngai to chuanin rap kha khop mai an dun pum pui kha ngong dor ani ti kha chiang reng ane chu wa jo kan tong trai pui point ma mo ani ti kha chiang reng bok ane kanen zelang sarkar ukil chuan thushatu te thusoya tang chuan thil ti sol tu hian afa te chuwawin apong sol thin ti achianga
hei wang hian 506 IPC le Section 6 of Pawngsual Act a hian hrem thei nge ani ti asoya le lamu ki le ro chuan heng section pahnia te hian thil ti sol tu hi a thiam lo nge ti proof na a om lo ati thunga anupui hian thil thleng nia a hriat asoi hi April sangni somni pahni le June sangni somni pahni ania FIR a thelu hi August sangni somni pahni dai ani awangin a pasal a pu na hi thutling lo le phu chop ani atia sarkar ukile ro chuan hete FIR thelu tlai ani awang hian thil ati sol lo tina ani chuang lowa Pawngsual case a hian victim in pona hi court in ring zo ani chuan thil ti sol tu thiam lo chantir nan atling toka tuntrum case a po hian victim pathum te in pona hi atir tanga atop thlengin a in milveka hei wang hian arin tlak ani ati poka thil ti sol tu chu court ma a thiam thu soi hun pek ania afa te pathum Christy Maggie le NG te chu apong solowa anupui hian tuidang tlanga le korthin denga bial padanga nei ti chu apasal masazokin ashil thu asoya anupui famasa meichia pakhat po in hei hi ashiat pui ti soin anupui hi longtlai le vasai kaya te aphalna lolowa kalin abial pa tenen anva in muthina make up le tlereu dang telein asum tho chho sa amanzo vek thin thu asoi boka anupui hian ama thenin midang nei atuma hei wang hian dota apasal chu puin case asiam ti asoyani court chuan uluk takin thil thlendan le thuhretu te thusoi chu athira lelam ukil te thusoi po uluk takin a en boka thil ti sol tu hian afa te pathum hi anu omlo hlanin apong sol ngei ti chu pomin Section 6 of Pawngsual Act chuan thiam lo achantir ta a e mai baka hian afa te hian an soi chhuak ani chuan ti hluma avo ngei bok ti chu apom boka e wang hian 506 IPC a thiam lo achantir ta bok ani ti chuan court chuan thil ti sol tu chu Section 6 of Pawngsual Act chuan kumsom ti lungin tang turin a hrema Section 506 of IPC chuan kumkhat lungin tang turin a hrem boka heng hremna pahnih te hi asranga chhiar tur consecutive ani don ani ti chuan case chu ti to ani ta top kharna nalomam khop mai achiang kal viau maya engang pon lo om diglo pon ni se ne pui kha mo afa te laka thil ti kha pon em maya rap thak em maya kha soi moi thei ni lo bone thu nei tu ten fakom khop mai chu ti rualin to sual tok te pathian in ompuin mal som zel chewro seti kha kan dir pui tak zet chewa mezorom chunga hian atiang thil hi Christian in ti te a hianin a thleng tam to khop mai rap thak tak zet ani Pawngsual case kan ti te mai pela ma tu tha kan ti te mo enge mo sual rang dam do to ru kan ti te heng phei chu ai tun lai ni tin kar tin deuh tho hi a om zut mai ne chu wang chuan a thei chen a kan film kor de po ngai viau ani engen ri lo lang ve mo alom om hle mai thil ti sual tu in ati sual man hremna at dong do ne in lo tiem komen la ma khanin in lo thai lang ve le do ne